2018. Oke guys, hari ini malam yang begitu gelap, kita review dulu mobil Toyota Calya E 2018 1,2. Harga 90 juta aja, nego. Pajak mati. Ya murah-murah aja ya, silakan. Yang berminat silakan. Calya E manual. Interior rapi, AC dingin. Cuma pajak mati pajak tanggal 8 bulan 9 2021. Kilometer 167 kilometernya, 167. Nah, 167. Yang berminat silakan. Harga murah-murah aja guys, yang berminat pajak mati 2018 E tipe E.